Di dawiya demsala payîzê da cûtkarên Efrînê dest bi çandina tûvê genim dikin. Li gor desteya çandinê di Rêveberiya Xweser de li Efrînê 10,000 hektar bi genim hatine çandin û ji bo mewsima îsal wan alîkarî ji cûtkaran re pêşkêşkirine, da ku berhema genim têra pêdiviya gel bike. انها 1450 تن گنم مجموعه درخستیه او وک بدار هاتبو و قطاندن لکلا کوینه 1300 تن سماد یوریا و نزی 500 تن سماد رش و یه مرکب مبلوکری تا بی دور دا وک کانتون عفرینه ما دستک دا کانتون شه باجی Ji bo demsala genim desteya çandinê tûv û semad bi qerz daye cûtkaran ta çinîna berhemê zeviyên genim. Girêdayî astengiyan jî Salah Îbo dibêje. يعني ام دكارن ببيجن سياستك اقتصادي جبو ضعيف كرنا تشاندنيه دندر كانتوني دا هم جي اليه دولت ترك دا تيمشاندن وهم جي هر وها جي اليه رجيم دا جبر د اليه رجيم دا افتشتن لفر زراعه جمع بهاترن لسروي اساسي هم رجيم استنگيا دا پیشه كاتن و در كاتن تشتن زراعته تشتن کوچاندنيه به پیشخینه و هر وها دولت ترجي Cûtkarên genim çandine li benda barîna baranê ne ku bereketa asîman li gûr hêviyên wan be ji bo mewsimeke bixêr û berbe. و چندنی ماج نکات دست پی بکه بری چله حتی بورتی چله جی وقت یعنی مرحله هرج بر معنی اوی ما مشمی مرن داره و باران جیرم به حتی ورند به یعنی باران کیم به اکی نو به باران تام ورند داره مشمی مرند به و خوش به Ji bo gelê Efrînê genim medaya herî girîng e. Desteya çandinê ji destpêka salê da amadekariya xwe kiriye da ku pêdiviya cûtkaran davîn bike. Newrûz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.